Қасқа да алып кетеді. Енесізден екен. Қасқа өріп алды. Ахиллес деген қошқыр екен атасы. Ахиллестің қызы да мынау ошоны. Ахиллес ойынға сақлап тұрбайды. Ошоның қызы. Ахиллес қайсы линия оқыды? Аған тем более içindegisi Yemen немесі да. Баяр малазы. Жақсы екен, машалла. Костяк. Төстөр жақсы екен, ұзындығы жақсы екен. Оны қозын базын айтпайсың ба, айламайын. Ала светлый. Сатылбайды там. Моң базы қанша, базын айтпайсың. Моң 2,5 болса берем. Айтсың аятпаге. Иә, оны айтып отыр. Ақбашты айтып отыр. Екі жарым дейді. Нормально өрттім мұны. Может сен оны айтып отырсың, ала светлый деді. Мен айтып отырсам бөлек айтып отырмын. Айтсын. Сен қайдан айтып отырсың, Сатылбай? Қайсын айтып отырсың қойсын. Я айтпайын ба? Бұл бөлек айтып отырсың айтып отыр. Сен шын айтып отырсың. Ошондайлы айтып отыр, ошондайлы. Мен ошондайлы бар екен. Елдің бар, ошондайлы қарап тұрбай. Bir geçerekten svetli Башқа жүрмей. жүрді да. Geçekayda svetli жүрөшеді. Бантерлар шақырла. Қозылардың базын айтпай, ади. Жолда кальционный арақ қойшықты, кальционный арақ бұл. Жатық метрин алтық сен. Ади. Таластырбайлы. Век тишина көрмөйсүң. Тоқту биринчи туутта. Баяр лучкасы. Мынакей атлет шейх атактуу. Оросуна бүгүн шеринеден кийин, чайдан кийин ушунча киши чогулду мына. Талас городдун жамааты. Батпаттан көрсөткөй соода болуп атат, бирок баалар келишпей атат. Жакшы кымбат койлор бар экен, козулар бар экен. Мейнети жакшы, жансын буйруса. Эки блогердин телефону бир сарайга таппайт да. Айлабайт дегендей болот. Баштары, бул эмне болгон линия? Баяр неси бул? Мунчкаларды. Мунчкалар жүндөрүн мындай. Разрестерчи. Айтып қой. Аркасы жатып калды. 2025 жашкы козулар. Линия. Линия кандай эле кайрат экен? Бул кайнардын кызы, машалла. Прямой кыз. Канча болду муну? Талай экен. Машалла. Өтө сонун экен. Линиясы кандай талайка? Кайнар дейт, кайнар. Прямой. Прямой кызы, басын айтып койбойсуң. Мен пока. Сынака дейт. Кулак канча кулак? Кулак 21 бар ғой. Андан нары айта алмаймын. Канча ай болуп калды ошондорго? Март апрелде мен козуларым. Адресин карап койсоң. 7-8 ай экен да примерно. Талайка канча? 150 000 сом бу. Жок, акта 150. Кайдан прямой болсо. Кейингисин карабай берсиз. Канча болду ушу талай экен? Баярдын внучкасы бул, Ну, жана Чыңгыстагын козусу. Машалла. Байрактынбы? Байрақтынбы? Кулак канча экен аташы? 20 го таза. Канча болду ушу? Машалла, койроо тама экен. Стей жок эле. Төштүү, машалла. Башын бир көтөрүп койсоңуз коңкосун тартып коюн. Машалла, карагылачы. Машина bunu. Красота. Машалла. Наурыз турбайт деңерби. Якпайт деп койсой. 230-дан кайтып отурмага. Бербей атыр 230-га. 230-дан кошкулап отур үстүндө дагы кичине. Линия 80 дейт. Өткөндө Нурпай закеде 3төн калган эле карап алдым. Машалла, бул эле ошондой, жаскы коз, Машалла. Жакшы экен, машалла. Жана кайда карбасың? Дес. Викон. Кулак 22, машалла. Канча айлык? Бул эми март апрелде бар эле, март апрел. Бархан козусу десизби? Куйругун кылып койсоңуз. Кулак, машалла, жакшы экен. Куйругу светлый экен өтө эле, машалла. Кулагын ылдый кармап койсоңуз колуңуз менен. Машалла, мына кеткендер. Ушундай светлый козу кочкор. Баасын канча дедиңиз, талайка? $5000. Содасы бар, иншалла. Содасы бар. 7 дубанга жеткирип берип каралат, иншалла. Коюп койсоңуз бир бассын, көрөлү.
Maşallah mınaki toğanlar. Den soğluğu içip çeşinde hiç ayıp çok. Mınaki maşallah toğanlar. Kimdeki muşunday qo'chqor izlep atkan bolsa görgüler toğanlar. Kulak 22. Kichik qo'yishni tuzu ya. To'ytayim qo'y. Ha, mana жақты. Yo, bu sen kelmismi? Kelin aytadam, ушундай келин Tanker no. Ya, tanker no. ошондо Bu engisi bilem ana. Bu ja sarnıqı. No, sarnıqı. No менен чечкен машина. Карбонастı. На qaysılı? Orada çekti. Moğu. Abrames. Балар катып атпак дарге балар. Жана сыяктуу экен. Ном базы канча ном базы? Монунбу? Hadi. Маған айтып жатсың ба? Ал эгис нар ошо как раз эгис. Базы канча ошо? Таппайсызбы? Мен 5тен бергем. Тем более 3 ай келди. Могу да эгис мынтип ой жана ким сурап турам го? Арып деп. Ортодагы? Могу э? Койду ачып чыккан койду. Новый сарын экен а? Могу да. Эгис. Үчөө болсо? Эко. Бирөө экен кол сатып Xtar ekan Qorozna keldik buyursa. Şurada qoyların bari Frenkel'in balazından to'xtagan deydi. Tөл jasqa күтүп атсызда inşallah. Tol geç bolup kalmadı ben. Moğu dedim sal bir ay erterek. Ha, bu yıl erterek kıldınız ya biraz. Pet. Noğuylordun başları 30'luklar ошондо. Başka şey.